لبنان سرمجارا دانینا قیومان لسر شاردارین باکوری کردستانی کو وی پیواژه زیدتر ل 2015 شوندا حتی نها دست بگیری او بردام دکه جار هبویه پرانیا بگمانین هدف در بازوی بدهان شاردارینان قیوم لسر هاتمون دانین نهاین دم پارتی نسی قیوم هات ندانین ترسین دنجیک ببنا قیوم دی راوش بوصا گلو امش آلیه یاسای دستوری لترکیه گلو هیچ رأی و ربازه که دستوری یاسای هی کو قیوم بین دانیت مجارا چاویه يوسف دره او پاريزره لأنقرة gelmeye. بريس يوسف دماتا باش به. هكلام بحثي çarçuveye yasayı makeza ki bikeynu bahsi persen desturi biken gelu. Dinava desturi Türkiye'de dinava yasayın violati da hiç tişteyken navevi danina kayyuman be. Beli nam dikarim bahsa serida makezegona Türkiye bakın. Serida makezegona Türkiye dibe Cumhuriyeta Türkiye bu avay demokratik, bu avay layık o devleteki hukukiye. O devleteki hukuki bu avay demokrasiye revadışı. Em mana demokrasiye mezedikin, mana demokrasiye da cigrin geleki devleteki da ku cigirten hılbijartın bu ilada gelte bijartın. Demek ki demokrasi bu iradaya gel o eko tenhul bijartın bu cigiri wan revadişe. Reva wan bu iradaya gel tenhul bijartın. Ev demokrasiye ev bu cumhuriyeti gele gringe. Ya dudiyam dikarim biya bejin. Yani kanuna belediye heye. Ev kanuna belediye 2016'dan da hat guhrandın. 2016'dan da 5309 sesi o hala biz çulu penca o fıkraya dudiya debece evhat gohrandın le beri bir gohrandın zani pezanin ku evhal dema darbeya feto derket servi darbe evhal hat gohrandın o evhalci usahat gohrandın eko cigre ku seroken şare deriyan o tevgerin terörü bune aji derbare vanda mahkeme ve bune o ceza gırtine terör duvarı terörizmi da eko ceza gırtine aji derbare vanda 2 saatine ve kırın o düşünen vanda kare veziri hundur o seroke kare veziri hundur tıkare biryar bide ku vana ji vazifa wan bigre. Ev xal derket başı düvi xale da düvi kanuni da gelek tiştin bir hukuki hatın hole te burada ji gelek itiraz çebun hem derbare gelda dinava gelda hem ji de avay hukuki ji anek itiraz çebun. Ja ev xal لدجي ماكيزاغونا تركيا خالا ماكيزاغونا تركيا خالا ب 127 127 da ku te gotun be iradeye gel ku ku hatine hal bijartın kari veziri hundur nikare ku kayyumeki düşünavida vazifedar bike. كواتا بريس يوسف عواتود بيجي يعني جداية لنافا دستوري تركيا دا أو ياساي هات كسر راس كرين كواتا قالوا جارية حقوقي به جارية برانسيبين ديمقراطية جبه لجنابتها كو باريزر جارية حقوقي به قالوا مروفشيت بيجيت كو ما في فانتي جيتي تستاندن شارداريان لفي أواي تعامل كرين قالوان Beli disa meseleti ser irada gel yani bu avay irade menuvizetkin de dışı demokrasi dışı cumhuriyeti az karım ya bejim fikramın eveku bu avay hukuki jazdı bejim le jbo kayyuma ku te vazifedir kırın tene Danıştay'a Türkiye mahkeme mezun ku kare veziri hundur kontrol dike ev bir yara kare veziri hundur Danıştay ku vara itiraz kırın o paşe ku biryara Danıştay ji vara dayın o pisa le diji
Anayasa Mahkemesi, bejim Makezagona Türkiye Mahkeme Makezagona Türkiye dema biçeli deri itiraz Mahkeme Makezagona Türkiye biryareki demokratik dikare bide. Yani evriyeki hukuki heye. Kareku seroke şaredariyan aji şaredari biçin Danıştay itiraz bikin o ji Danıştay ji biryareki elini der nekeve dikarin biçin Mahkeme Makezagona Türkiye. Beli serinç heye, serinç heye bu numune de partiye dibêje evatê kirin biryareke siyasî ye ne biryareke heqûqî û destûrî. Kehate gelo eker şaredariyên ku ji kar hatine dûrxistin jî serî li rêw rêbazên qanûnî bidin li dadgeha bidin ji bo ku mafiyan bête zivirîn. Yani hîviya wan nîne, gumana wan heye, bu ev heye li Tirkiye. Beli, niha rast e. Yani ev ne hukukiye? Jberku Valiye Türkiye eko cigirin ku vazife ko hatin kirtin şöyle deriye seroken şöyle deriyen şöyle deriyen devirda vali legore kanuni dikare meclis tovbike ji meclisi la beja meclis ta şöyle deriye la beja ku meclise ha tovbikin o biryara ki bidin dinav khada keseki vazife bidine o bide seroken şöyle deriye. Yani kanun eşkereye, kanun biyadı beje. Le, vi kanun pek naynın keseku haya uji tuneye gel naslage o memur ekitinin dikın kayyum. Yani evji zora geldi şey. Yani ne hukukiye belku şarederi o belediye o şarederiyem de bejin mekanizmaya ki özerke. Böyle yani azar halbata tuzani ki dama kesek tedesi şanke be namzet jibu şaradariye jibu her parlamentariye be her tişteki be tuzani hın filter hene hın rey bas hene yen desturi yen kanuni gerekete da darbal be şunda be tedesi şanke ko be namzete gelu even buna namzet gel denge xadane be wariya xadane şaradarın be hayvanım karubarın habere ve de ben çima jinniş ki şaradariyenan dergeli serti daxistin o li derveyi şaradariyeti xistin. Bu numune kerem bahsi Ahmet Törik bikin. Qala ki yani rawşeke perişan miruf hatta vandi manan de bina prasiji hani şilay insani ji ve miruf gamgin de be hatta devlet bakçali ji eve gud. Tübe çad bini. Madem kese ki suçlara bu tut ki namzet. Andama namzet o şaradari bedes xisiye bu tut digri. Bari, zgarım şiroveki siyasi hukuki pek bilim. Bavay siyasi, jboy demokrasi, jboy gel, jboy peşaroja Türkiye, o dunava dünyayı da demokrasi dünyayı da ne baş koyadı ki? Yani ev tevger, ev vazifedir kırın, bavay hukuki antidemokratik, em kırın bir abejin. Yani eko hukuk nasin Türkiye, وكيدن سياسة مدارين تركيا سوسيولوجين تركيا همو vantışlardı bejin. Yani لو ما ev biryar dibekû doz derbare serokekî da vebu ev doz hatta neku vazifa wî xilas bû bi dawî bû paşa wê doz bi devam bike. Neku mecbur ji vazifê bigirin. Ji ber ku gel wî kesê hilbijartiye o bir irada xwe bir iradayekî azad ev kes bi rêve bibe. Lewma cigirekî ji wezîfê hat girtin gel siyanet da ku nişan bide ku ji bo irada wî tifikire ku ji bo irada wî kes siyanet nişan nade lewma gel jî dîsa qayyum hat wezîfe dirkir jî hilbijartinekî din çêbû dîsa bi irada xwe cigirekî din tînin ser wezîfê. Yani qayyum ne çareseriye. Ere o sayı. Lê me gelek milak demekê nêzda di hilbijartinên kevda dîsa qayyum hatin wezîfe derkirin lê gel dîsa bi irada xwe kî xwest wan cigiran anê ser wezîfê. Bele helbeta û Pêtir şaredarî jî bi dest xistine. İrada gel bele. Demek ki irada gel li ser her tiştî. Bu demokrasi jî bu cumhuriyetî jî wisa. Tamam Yusuf dere parêzer li Enqere gelme bu gelek spas.